نویسکار و چاودێری سیاسی ڕۆنی عادل استودیویا کوردستان 24 میهمانەی منە تو بەخێر هاتی کێکێ ڕۆنی کێکێ ڕۆنی نوها ji aliyê medya Sûriyê ve hatiye belavkirin me li ser ekrana Kurdistan 24 jî ew bas dîtin got dê derbasî Eşrefî û Şêx Mexsûd bibin bi çekên sivik wan kesên endamên hêzên asayişê derbasî Bakur Rojhilatê Sûriyê bi hûrgiliya em nizanin gelo peymanek hatiye kirin hûrgiliyê vê agirbestê çin em hîn ji bo raya giştî nehatine belavkirin lê dixwazim nirxandina te li ser bikirin. Spas. Birastî belkî anha navlê we bêkirin agirbest lê di baweriya me de ev agirê di hindir Sûriyê de zû venamre. Ne tenê ji ber ku îro şerek di navbera aliyekî de heye tê naskirin bi navê hêzên Kurdî yan Qesed û aliyek de siladdarana bêhtirî nakokiyekê di hindir Sûriyê de hene ew nakokiyana jî dibine sebeb û hokar ku ev Sûriya ji nav xwînê dernekeve. Eger em bala xwe bidinekê ya li pêş ya li pişt her daniştineke li ser mêzeke guftegûyê ji bo çareseriya pirsgirêka Qesedê û rejîmê medî alozî derdikevin. Gelo pirs ew e kî ew aliyê ku di hindir desthilatê de doza diyalogê dike û kî ew aliyê di hindir desthilatê de piştî ew mêza diyalogê çekdaran berve taxên Kurdan birê dike. Eva cî rawestandinekê ye. Yani tê vê wateyê kekê êronî ku desthilat ne hevaheng e kontroleke desthilatî nîne ji ber got gelek grûpên çekdarin hin alî bi serê xwe tev digere. Birastî di baweriya me de ev desthilata ku hatî danîn li ser desthilatdariya Şamê ne ew ê xwe çêkiriye hatiye çêkirin ji aliyê gelek dewletan da. Yani bi Kurtî ez bêjim ev desthilat hatiye kirîn yani bazarek serçêbî. Ji ber wê jî gelek grûpên di nav wê desthilatê de berî ku têkevin bin hêza sîwana navê artêşa Sûriyê evana her aliyek ji wan bi aliyekî navdewletî û aliyekî herêmî de girêdayî bûn. Ji ber wê jî îro biryara desthlata Sûriyê tune. Yani desthlata Sûriyê nexwedî biryara ku biryareke bide û ew biryara jî cihê xwe bigire. Çi hêzên çekdar êd hindir Sûriyê de li gor ejendayek ew pê de girêdayî dikarin wa biryaran yan jî wan li hevkirinê ku eger çêbe min jî bikujin û bixînin yani. Ev rewşa Sûrî îro ye. Ne tenê li aliyê rejîmê jî li aliyê hêzên Qesedê jî ew jî waye. Yani pêkhateyên di nav hêzên Qesedê de yani rêjeyek mezin jê ne Kurd. Ev jî kirîn û bazar ser wan jî çêdibe. Yani ji bo em ana îro sosyal medyada şerra û doza kurdayetî tê kirin û nizam çi û hestê xelkê dikare birastî rêzgirtin ji wa hestan re. Lê gereke ew hestana rê negirin li pêş xwendineke çavvekirî li ser paşeroca Sûriyê gelo ev şerê ku dibe şerê çi şerê kurdayetî ye di baweriya me de tu nikanî şerê kurdayetî bi di taxan li hember rejîmekî û ew qas çekdar bikî. Kekê ronî tu zanî bêgûma mijarên gelek girîngin ku cenabê te bas dikê em dê berdewam bikin li gel me bimîne em dê çine dezgeha xêrxwaziya berzanîn belê em vedgerin stûdyoyê li gel nivîskar û çavdêrê siyasî Ronî Elî rewşa li Eşrefî û Şêx Mexsûd em dinirxînin. Kekê Ronî niha tu zanî piştî ragihandina agirbesta yekalî ku şevî din yani ber bi sibahî ve saet sîya ku dest pê kirî jalî Wezareta Bergiriya Sûriyê ve got saet niha jî bi dawî dibe ew ne niha jalî Amerîka ve dirêjkirina vê agirbesteya ku hate xwestin hebû gelek kongresmenên Amerîkî jî di vê derbarê de dilgiraniya xwe nîşandan rewşa ku li Eşrefî û Şêx Mexsûd dibe her wiha Ehmed Şerh li gel Emmanuel Macron şevîdin got axaftineke wa peywendiyeke wayî telefonî çêbûye Belçîka, işte bêjim heta Çînê, Swêd, gelek welatan jî
افدل جراني هاتن نشاندن نتوهي جرتيجي دنافده قالوا في شارك ناف نتوي ياكو هلايكو سوريا هلويس تاخذ بجهريني دوي درباري دقر ديتناته دقرا براستي اف يعني آگاهین کو البرد استعمارا يعني او راگهاندن چج عالی امریکاش کنگرس و نظام چه و باوری مده اوا همی نامه نجبو کردان بله اوا نامه دولت را برید کن جبر کو سوریه ایرو تخواست نخواست جهه آلوزین ناو دولتی دهندر سوریه دا تبری و برن يعني جبر وجه هر آلیک دخوازه دهندر سوریه دا چه اجنده وی هنه لگور وی اجنده کار بکن گر اصایبون نبی که رونی گر اصایبون نبی اجنده وان ولاتان لسر عرضه جداترین شفتون بله بله اگر نوابه يعني اگر او بس نراگهاندن بنا دباوریا مدا دقایا یکی دا کو اف شرا دست بکر دکاربون تایبەت امریکا يعني دکاربون فشار خواه لسر هر دو آلیا جی بکرنا و او آگر بس او آگرا راوستاندا و نگیشتا ایرو که ام دبین خلکک آواره بو خلکک هادا کشتن خلکک د مترسیه سبه دا که سبه دا چاو به لیاد بجم شر کت سوری دا جروجا پیشی حتی روژه ایرو کتی کرن شر اجندای ناو دولتی و حریمیه پشکا خلک سوریه دوی شریدا تنه کشتن و طالان کرنه اف تشتی کل سوریه هیه لی پروژه که دجی هیه قالوا چما اشرافی و شیا مقصود بله اف قلق گرینگه فرمو شما چه جعالیه يعني خواندن جعالیه کردی دا ام ببن و جعالیه رژیمی و ترکیه بتایبت بله کرم ایرو در باسبونا عفرینی وک هرم كردي قد كري هرم كردي يندن الرجا قد عفرين ده هرم كردي ده ربتش عفرين ده حلا برادش اف بروجي يعني قد كرنا رياض استراتيجي اف بروجي كتشاوا كوك عفرين بري هاتا داغير كرن ايروجي بروجي هيك عفرين بي قد كرنج آلية حلبي آليين روجاوای کردستان شرقی فرات بله اویک دو بلکی پروژه هبه سبدا شبکی مستر لشرقی فرات جی دست بکه یعنی روجاوای کردستان شرقی فرات جبوکو اف هیزن دهندر اشرافیه و شی مقصود دا نبمنا جی مترسی لسر رژیمه ایرود خازن و هیزانا لوی داره وقت دبي باسكي وان قطبك بله افجي آلي رجيمي بله رجيم جي وقت ما قوتي ن رجيمه كسوري بمجي خوا دلفي وبمجي خوا بروجاي خوا بكارتيني لغور اجنداي هي ايرو برجواندين سعودي دناف رجيمي ده هنا برجواندين تركان تي ده هنا تاني برجواندين خلقي سوري ده تنا يعني دناف رژیما سوریه دا برجواندی خلک سوریه تنه جبر اف رژیما حتی روزن ایرو هین لسر خوینه آوا کرن مدی پشتی رژیم هات شر لکنداوه چه بو براوه چه ببوره مدی شر برادر می دروزی را چه بون ترسک مستر جام کردان هبو او جی پیکات شرک ل روبروی کردا پیکواره یعنی اواته چواته اواته او اجنده کو اف رژیما آن سر دستلاتی دخوازن افریجی ماجوان را به دسته کی کو باسکن ایران کوف بکن قطکن کو باسکن روسان تدا قطکن یعنی بواته گدن مجیه کی الپرستی سنه دخوازه افریجی دست خبا و سر حرتشتکی و سوری به یک رنگ او رنگاجی بجلو برگن سنی به اف پروژه لیتی کار کردن ما قلت لآلیه قصدجي بلكي الجموانا كو شي مقصود اشرفي كو سبادا شرك لآلي روج حلاتي دس بيبكي جوان اف حردو تاخ ببنا وقت بي خندقة خلفها بشت يعني كاربن لورجي هنكي آلوزينة بيدا بكن يعني هيزا
لشگری یا سوری هنکی قطوبر بکن بله ل ایرو و رژیمه نه رژیمه او چتاین کو دبن ناو رژیمه دا دکاربون پروژه و اجنده کو استوبارن بوا پروژهان او پروژه هنکی بجی باینه اگر اف هیزن لشه مقصود و اشرفیه درکتن لگور ایرو تی گوتن اگر درکتن ادبیجم او پروژه بجیهات عفرین جالی روجاوای کردستان جالی شرق فلات هذا قد کرن و اف تاخانه جی همی کتنه بن باسکن چتاین کو سبدا و چپ سری خلک مدا بینن امزا نها كيروني بيامين كو احمد شرح بخددي يعني الجورا هر ولاتكي الجورا هر دانوستانديني كي خود جوهر ازين نموناوي بدمته يعني شفيدن احمد شر لقال دو سروك هانقسل لقال سروك فرنسي ايمانويل ماكرون لقال سروك ماري تركيا رجب طيب اردوغان دوزانيا قفت ناويج ايمانويل ماكرون رد بيجي كرد هفبشي مي بيشروجينا دي خالا سركده كرد دين جبوي بيشروجا سوريا هفبشي مي سركنا انغو بيامه كي ديدكو او ريا ديالوجي ريا دانوستاندني چارسريا پرسا كرد بريا ديمقراسي نو سم روبو صافيمت كيفينا ليل قال اردوغان جي دي بيجا اف روشاكو حلبي روددن لازم لتباهية سوريا حكومتها سوريا خل سر همي تباهية سوريا كنترول دستوي دبي خو بسبينة يك دولة يك ارتش يعني درشمين وساتا بشي باش ترم دماری مده اول که خدمت او دن کرنه کم ببری کری اف رژیم نه رژیم کن به دست خواهاتی آوا کرنه اف رژیم لجور پروژه و اجنداتن هاتی آوا کرنه و اف رژیم جی کاوه چاوا کربه اف اجنده نل هف ین هندر سوریه دتینا بکارانین و چاوا کربه وقت به همویان راضی کرن بده اف یک جی کرم کر اف جی براسی گلوسا ثانیه يعني اف جی براسی جی خنا به انا ببور احمد شرع اوا چند روزن دنگی وی تنبو لبری شرجی تنبو انا يعني دفي راغهانديني دجي كيكي روني يعني ويننين صورتنين تشنين يعني داخو يعني بله كو سروكاتيا سوريا سوريا واغوتي يعني ما بس تمن اف دنگ نبو ايرو ما اف دنگا بيس يعني شفدي دغوتن سروكي سوريا واغوتي اجرگلو راست اوا یان شکری یان انا کاجرا کری اوا ام په نظام نعم لیا هری گرینگ آنها اگر راست به لگور اخافتنی ویم ماکرون را کرد به کاتای کن و ام هفبشی وی ولاتینا ام نظام چنه اگر وابه ادبیجم دما کو دستوری سوریه هات افکرن گرگه او بیرو باوری کو ایرو پیدنگ که دوی دستوری دا باتا چسباندن کرد رژه گله کی بلندن هندر سوری دا اگر پرسا کردی باتا چاره سرکرن باوری مدا و ببیا ریا چاره سری بودنج ری خوشکرن ریا چاره سری ای درجه یاد دیان اگر رژیمک بو خازه خواوا بکه لسر بنگهین دموکراتی لسر بنگهین همولاتی د باوری مده کرد جوان را بنگه که هری گرینگه که کاربن و دولت آوا بکن چما کرد مجی الپرسی جمعانیه مجی الپرستی الجمعانیه مجی کی وکری الجمعانه ناکوکین اعلان الجمعانیه یعنی اف کردا دکاره روله که بلیزه ده هفهاتنا همون پیکاتای سوریه دجبر چه ناکوکی نوبره کرد و علوی ناکوکی نوبره کردان و علوی دانینه ناکوکی نوبره کردان و درزیا دانینه ل تشته کو بکارتی ایرو برواجی واتشتانگیش کی از دوی تخمینه دام دوی باوری دام مجی ایرو دستلادار یکو هاتی کرین یعنی و هین مترسینه زیادتر بسر سوریه دا پاشاروجه دا ویبینه لی هیوی نه و هیوی کو او آلیین کد گوتن کرد هفبش هماهنگی منه کرد ام بکردارا آلی کارن ام نزانشنه گرگه ریل پیش
vê projeyê bigirtana. بله گلک سپاس کم که کیرونی استودیوی میوانی Spas, poteş.